Hi mga ka-Ronbel! Maayong Merkules ka natong tanan. Pagsusi na ko unsay lutoon sardinas sala nahabilin, ang akong paboritong family's brand sardines. Nakalugsong meron, kinsa pa'y nakalugsong diha. Feel na ko himuon siya og tortang sardinas. Simple kay ni dugmok-dugmokon ang sardinas, nya timplahan according to your taste. Akong ibutang kay 1 scoop nga asin, patak-pataka na nga gamay ra kaing magic sarap. Para humot siya, gibutangan ako gipino-pino nga ahos. Giadan og 3 ka kutsara nga flour. O gisagulan ako usa ka kutsara nga cornstarch. Kaning sardines first appeared in English in the 15th century, a loan word from French sardine derived from Latin sardina. According to Bing.com, ang scientific name kuno sa Pacific sardine kay Sardinus sagax, also known as pilchard, California sardine, or California pilchard. Nya matod pa sa webmd.com nga review ni Christine Melkstas RDLD, kay fish mani a great source of omega-3 fatty acids kanuni which reduce the risk of heart disease and the likelihood of behavioral problems. Eating sardines has been used as a remedy for a number of serious ailments including depression, inflammation, and heart disease. Good source at kuni sa calcium, iron, vitamin D. So kainan na! Pili lang mo kung sa iyong sauce ganahan. Happy lunch, mga Ronbel gums!